bafatabuguzi ba Ewasa, tumenye neza ingano y'amashanyarazi dukoresha kugira ngo tubashe kuzigama ingufu n'amafaranga. Dore bimwe mu byuma bikoresha umuriro w'amashanyarazi dukenera buri munsi mu ngo zacu, n'ikigereranyo cy'igihe buri cyuma cyakoresha unite cyangwa kilowati imwe y'umuriro muri iki gihe ihagaze ku mafaranga agera ku 158 y'u Rwanda. Reka duhere ku bitwara umuriro mwinshi. Kwiziniyeri ifite furu ya wati 8500 ikoresha inite imwe mu minota 8 yonyine. Ibirika ishyushya amazi ya wati 2000 ikoresha inite imwe mu minota 30. Naho icyuma kizana amafu mu nzu klimatizeri cya wati 1500 gikoresha inite imwe mu minota 40. Akuma badubika mu mazi bayashyushya, akumutsa umusatsi, ipasi ndetse n'imashini imesa, buri cyose gifite wati 1000 gikoresha ya unite imwe mu isaha imwe. Naho ordinateri cyangwa kompiyuta yo mu biro ya wati 500 ikoresha inite imwe mu masaha 2. Akuma ka mixer gakora jus cyangwa kavangavanga ka wati 310 gakoresha inite imwe mu masaha 3. Niba ufite frigo ya wati 200 menya ko ikoresha inite imwe mu masaha 5. Radio ya wati 100 ikoresha inite imwe mu masaha 10. Televiziyo ya wati 80 ikoresha inite imwe mu masaha 12. Icyuma gitanga umuyaga cyangwa ventilateur cya wati 70 gikoresha inite imwe mu masaha 18. Naho rero ampuri isanzwe bakunze kwita y'agacuma ya wati 60 ikoresha inite imwe mu masaha 17. Mu gihe ya yindi zigama ingufu ya CFL ya wati 11 ikoresha ya unite mu masaha 93 yose. Ariko rero hari akarusho kuri ampure ya LED, haba ku ngufu z'amashanyarazi ikoresha bikajyana n'amafaranga itwara, kimwe no ku burambe bwayo. Tekereza, mu gihe cy'ukwezi ucana ampure y'agacuma amasaha 6 ku munsi ukoresha inite hafi 11. Wacana CFL ugakoresha inite zirenga gato 2. Naho byaba LED ugakoresha gusa ibice 9, bivuga ko ubuzigamye amafaranga 1326 mu kwezi. Ampure y'agacuma yaka amasaha yose hamwe 1200, ya CFL kaka amasaha 1010, mu gihe ya LED yaka amasaha 1050 yose. Bafatabuguzi ba Ewasa rero, mbere yo kugura igikoresho gikoresha amashanyarazi ni byiza ko mubanza gutekereza niba mugikeneye koko, hanyuma mukamenya neza igipimo cy'ingufu z'amashanyarazi gikoresha, maze mugafata icyemezo muzirikana ko ari ngombwa kuzigama ingufu. Ibyo bikajyana no kwizigamira amafaranga. Ku kibazo icyo ari cyo cyose hamagara wa murongo utishyurwa 3535. Ubu butumwa ubw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu, amazi n'isukura Ewasa.